sini. Ayo dok, sini dok. Ayo penyanyi masuk lagi yuk, satu lagi, satu sana, satu sini. Berek cetong. Edi berek ya. Tak tahu kok bosan ya. Wis songo sese. Maju mana gentong ah? Maju mana gentong ah? Jago gentongan surat benyala. Harapan. Penyambang mau mekar apa? Jangan semekar. Tak nemu tadi jaminan kok. BPTN Purwaka. Wis. Cecina tingkale jadi pasti kalah berbule Pak enggak deka sopana tingkale benih bule tak lagi ya pindah bona telepona
orang lakar cocok lakar bendro jana kakek sete maksa makin senang adena keluluk Oke, matur sembah nuwun, terima kasih Kang Marsudi, Bulu Kandang sudi tampil di pagelaran Cak Saton Jumat Kliwon yang akan datang kurang 4 hari jadi, Kendang Kempul elektron hiburannya, dan tidak ketinggalan Pak Kampung Adi, Kang Mailamin Rebu Manis bulan Selo sudi tampil di pagelaran, bergabung Kilura Abimanyu Kampung Tain Subanti Pak Herman Cak Sur Sutojo Pak Vida, Cak Sudiono Nardi Asim Pak Suliono, Pak Kampung Muhammad CS Batu Berabat Kampung Sakno Cak Sanor dan kawan-kawannya yang mana telah sudi tampil di pagelaran.